atulio US ram a achangmi kong hepe parin sese ma cha Bible ningin mo pathian bia hoi in zaitin da si timi kha tu zana hen pathian bia ru pa en khan kan nu pa en sharing van tu kan team kan van chim hlan te kan tu chun experience te ka van khang ta lamo tu chun cho kamo to kha amhai le ki kha ka center na ji hlei khata appointment jingka te khan ka van thole appointment ka kal amhai le ki kha ka center na e hlei khat in ka bang ha chang zan lei pan hi tianga hen kamo to kha ki khan thleng bal lo lung sau ten kan ha na le kai van ru mi cho time is money ti siruanga khan kamo to ang karem piak tu an sakona te khan ka thin lunga chuak mi cha an siam kho en chen kan ha man na he ka chan man he nang ka pek thana haw ti kha ka hal na lai ti mi bak kha ka thin lunga chuak na bal te khan a zai ti si khoma vai an ma le kap chong an chan baw na cha salai zai ti si khoma lung sau po atha ti mi kha ka thin lunga le lung sau ten kan hak na le na ji pathumin kan an van rem le an manager salai da an manager pa ni kan a lung sau ten kan ha ya ve kan elom chu ruanga chon attire man long he kan elak lai e alo tama pa khamo ama alo kha man kha cho kan elala lo zakhat he kan I thum lai agati a chu ti sin tha ko chte tu chuna moto ka sim kho en hen oil cheng ka tu ala ka moto pakhat de oil cheng ka tu lai adang planning kan mi polan ummo ka planning ver te kha a ka hro di ka ti lai cho asana ten khan lung sao ten khan thim fol ten kan ha te ka khan ha ni khan ang ka zau te ka khan manager pa ni khan ak rai a lung sao ten kan ha cha kan elom atila ka hen ka van lang tar ta du mi cho customer satisfaction antila zakhat dis khong ang ka to mo la ka van chim du mi cho khaleu chana khan thin hang la thin toin khan zai ruanga dai tin thila city mi kha complain aphun phun tu kho ase asana ten lung sao ten kan ha na chupina kha lung sao ten kan ha na pi na khan kha kan ha na ka ni ni US ram le Iran thila chang mi kong kha ma kha study ka tu le ma cha amyak nak thok nak Bible study kha ka tu pa mo na ji pali chung ka ti lai cha study ka tu pa chon $100 cha ve company a ni khat chung ren kan tuan man he ti ko se ma foi nak chon khate kha discount ang ka tu atika khan a ma he pathian dot nak pe si ko he zai po he vai foi tuk in thil he complain tu ading asalo hete ti mi kamo ka thin lunga le ka karu mi kha an thin lung chunga ri atuan ve ro ti akarwa khatika khan zakhat ang ka discount le ma te cha tu chun Bible ka study pa chukho chon kha karu mi te kha kalung sau nak man te kha zakhat discount ang ka to le chalo salawin Bible ka study mi khamo ni hin chun Bible ka study mi kha ma kha khazong ka hlok na ka chiri chu ni hin Bible study le ni hin volei chang chu ma mi kong kha ma kha mi yak na kam hu ma chu tu zan chana hen sharing kan man to du na alwan che mi chana hen sodam la kamora swal na kong karak chim chan juda le Israel ethen na kong mo ka chim pathian ko khan ma kha ka chim mi ka tu zan chana hen eten kan nu pan beru pa en pathian bia beru pa en pathian ai tin mi kan ifian kho na ma ding cha khan conclusion ban tu in khante ban chim kha ka ban du mi se la tu zan chana hen he ka hen ang kan ngai tu nan chunga kan lom la dong tiang ban ngai ding kan ban som na tu zan chana ka ban chim ding mi he pathian ai tin na ti mi he ka ban chim lai pathian ni Israel mi na athim nak na ruang Israel mi he khri fa jong an salo na ten pathian ni athim nak na ruang chun hin ni chana Iran le US kong Iran te pon ha jong he pathian zoom lo tu tin khin kan ru na men na lai sana ten pathian ni zaitin da Iran pol hemo Persia ti mi he zaitin da pathian rak man na Persia ti mi zaitin da rak man na ti mi kha kan ban fian nak ding cha khan introduction ban tuk ten ka ban chim ta lai Persia he Israel mi na kha Babylon sal an ban tan ti ka khan Cyrus the king Cyrus the great antilemo ama ka pathian kha azum mi salona te in Isaiah chunga prophetic arak tu achemi kha ma kha pathian atlin tar du cha khan ma ronga khan athin lung chunga khan rian avan tu ne ju mi phun kha van thla than ning khan athin lung chunga khan rian tuan kan dilai cha khatika khan Israel mi pol ka van thla than na chute chen Jerusalem temple pi ka van sar than na ase ma cha pakhat na Iran pol pathian mi amhan na ning apan hi na appoint cho Persia rama khan Persia empire chunga khan khaleu chana khan Esther ka queen ase chutika Haman ni khan jumi phun pol kha tha adu na tika khan ruanak thalo kha arak nei
จูเลียวจนเมดิคายนี่คันข้าอตุบันตงควีนนสิมีปะเทียนก็ขันอสเขาดก็อติติการัลชาเตนูสนาติคันมาลักไอทีมีอามีพุนคำดิงะคันมารางห้องกันชิมาจนสัมมันอันติละโมสัมมันจะ US รัมเตปอลกันติกาโคดนี่เข็นอังกันเอาติกาเข็นสัมมันอันเตโคดอีตาซาไอจูมีปอลมาอันเบียวังไงดิงะเข็นอังกันเอาเตคันสัมมันอันเตมาจะควีนประคัดอสกาวนาติคันเสียงประธานนี่คันอ้าวแล้วก็ตรงตัวเบียรักตัวเบียกันรัวดูที่บนตัวอ้าวแล้วมาจะสัมมันที่เสข้าสัมมันที่มีเอาหนักในโลบักเอ็นคันเอสตานี่คันไอวัตโตอีอวกัลและทิลซีนิงเวลติกาชิมฮามันนี่จูมีพุนปอลท่าติมหันิงไกมาจงให้จูมีพุนตะโกกสีที่มีข้าชิมพวนนักอันไหนข้าติกาฮามันนี่ไอติมีเวลติกา reverse อปิงอลิงตะลักอินทิลอวันจังปะเทียนเนี่ยทินลุงชุงขันอาฮาซัสที่มีสลามเซอร์ซัสวันที่เสพุนดังเงินอามาเสียงประทางป่าทินลุงชุงขันปะเทียนเนี่ยเรียนทวนติกาฮามัสดูกาทาลาจูมีพุนปอลขับไหนข้าติกาคาลิโอเพอร์เซียอีโคดรูลโลนิงเงินขันจนดีกรีเชื่อเจมิคาเลตออัฐาลอาสนะเต็นปะเทียนเนี่ยทินลุงชุงเรียนทวนจูติกาข้าคิงนี่ขันเบียชามีจุข้านั่นมาเต็นจูมีพุนนี่ดิเฟนนักนั่นนี่นักดิ่งจะตัวนักโมนั่นในที่มีขโมมาขันโลสารพิกมินาเสปัญชิมดูมีจะสารัชนะขันอิสราเอลมีปอลข้าปะเทียนนี่คำนาปัญหินักพาร์เซียชนะเห็นเอสตาชนะขันโมจูมีปอลข้าคำทันนะจุข้อจนปัทุมนักใจดัสีที่เสียจนอิรันมีปอลเฮไบเบิลนี่หลังตรังจนเวลัยจุงรัวพักเราเตียงเองชาร์ลส์เฮครีฟาบูซินักโมครีฟาซินักอากาศไล่ที่มีการหลังตรังมาจะเจอตัวเห็นเวลัยดิร์มุนกันจะติกาจานดงเลยอปันทัวมานี่เห็นดิร์มุนจงเฮ President Trump เฮปะเทียนเนี่ยทีมกันติกาเข็นลายมีกันครวนหนึ่งคอนเซ็ปต์เควันชิมกันดูมีเจออิสราเอลมีโพลอันเสียจูดาอันเสียโมสมทุมเล็บกัวคิงค่ะมิชลลองเตนเซอาสนะเต็มปะเทียนเนี่ยทีมเนี่ยสกองพาร์เซียจงเสียบาบิลอนคิงเนบุคเนซาร์จงเสียปะเทียนนี่อามานี่ไอติมมีนิ่งที่อินคันอามันมีนาทีมมีนาเซจุดจน President Trump ลองปะเทียนนี่ทีมเนี่ยสิมาที่ดิฮัลนักเสียจนอาศัยเราที่มีค่ะวันชิมก็ดูอาสนะบัลเตนคันนี่มีจานันปะเทียนนี่เห็น President Trump เฮอามันนักลำจงเขาอันนี้เฮใจรวงติสจนปราชาประคัดจงอาศัยและข้ากาซอนเตียคันปะเทียนนี่ President Trump เฮอวันพันดุนักเตะขโมอลำจงเขาและอาสนะตีอินไลครีฟามินี่กันรู้งานดิ่งมีเจอ zoom เล่าตัวสมีพาร์เซียอิรันรำเฮ zoom เล่าตัวสิรองปะเทียนเชื่อมนาไลที่เมนคันรู้ดิ่งสลับปะเทียนอัพเลนิงค่ะอัฟรัมมาทอกกันอดงเทียงตัวเดียวก็ชิมมันดงกันเฟียนหาวไบเบิลขโมจุดจะจำปะเทียนอัพเลนิงค่ะไบเบิลกันเจ้าติกาจุลานะสารชนะมันนะจนเจอร์จชนะคันเอสตาควีนอวันซินักมันจุดข้อจนเวลาจุงอาบัลเลวมีโมทิลค่ะอวันจังไลที่มีกษะอิรันรำมินเห็นครีฟานกัดไลจูเอลจุงอากันมุมีเจอ zoom เล่าตัวมุสลิมท่านสิจงอาคันvision ข้าหลังไล่ข้าติกาคริทองท่าข้าอันชิมไล่มินาวน์หานี่โมปะเทียนเบียข้าอันชิมไล่พวนไล่ที่มีข้าหลังมีข้าเสจุดจันปะเทียนไอตินนักเจออิรันอาเห็นอิสราเอลและอเมริกาสองเนี่ยตัวเห็นนี่น่าเห็นอันวันดอกรำทอกจังอันดอกรำทอกติกาเห็นอิสราเอลเฮคริฟ้าอันสิรวงปะเทียนนี้อดีรกับนาตินาสองสลับสมัยสลับ chosen one อันเสchosen ที่มีที่จงขับปีตุกเจรองดาปะเทียนเนี่ยทีมน่าเวลาจงมีวิลเตลกาที่มีโม chosen มีน่าอันเสอิรันกงที่เขาก็เป็นโฟกัสเสียขันจน introduction นะอิรันข้า zoom ตัวอันนี้ชั่วเตลัยที่มีข้าเสดอกนักอิรันนี่ rebellion ดอกนักอันบันตัวเตลัยจุดที่เขาจนอิรันน่ะเห็นปะเทียนนี่ intervene ไอวันตัวทันเตลัยอิสเกลชงว่าตาที่ไอชงว่ากันเฟียงเต็นที่กงให้อวันชิมดีปะเทียนนี่ไอตินมีจู who am I how ดากสีที่มีอันเทคคนนักมาดิงจ้าเวลาปีนี้ how ดากสีที่มีอันเทคคนนักมาดิงจ้าขันอิสราเอลจงจะท้อง US จงจะท้องอันดอกเตลัยอาสนาบัลเตอินข้ากลาคันปะเทียนนี่คัน intervene กายวันเต็นเตลัยที่มีข้าอวันหลังตรมีก็เสจูติกาจนไรพุ่นลิงกระตากตะไลจนลิมหิตนักฝากปีนกระชวดตะไลที่เซนฝากปีนกระชวดตะไลที่มีก็เสอรวงเจอนี่มีจานะเห็นจานะดองไลจานะดองไลติติกาเข็นอตูไทยจิงกิบตัวเห็นดองไลหมดที่มีกระชิมออกทาโลอรวงเจอแค่
Paul te chan kan chan adong lai ti mi krak chimpeng mi ka se saman se la Bible ni achim mi ka atling chu ama mo atu Persian ni hen Babylon atai mi zong kha prophetic arak tu ache mi ka se chu cha chan valai tuam bia he political view nak an khan zaida pathian ni prophetic arak tu mi se ti min khen view kha zawa khan adik deuh langmang atling deuh langmang nin chan zonga hen atu bantungan thil achang mi he pathian prophetic a plain atlin na kha ase khomi kha ase chu cha chan biblical view in khan kan zawa khana thabik le president Trump tu he pathian a thim lei khun tin khin kan zaw lo ding zonga khan abapi saman sala khate am pathian a hmang lo katina asalo pathian plain atlin nak ding cha hen Iran zonga mane US zonga mane Israel zonga man Israel mante Israel kha adni ni chana Jesus Christ an zum rong zonga asalo mo a chosen one an se Israel in kan Judah line in kan Jesus Christ ka rak chuana align te khamo khate kha rak sironga khan ase adong naka rebellion a chuak lai ma ta chun chandong naka van pe te lai ti mi kha Bible ni van laktar mi se ma chu Iran kong he introduction a khan van chim ta ka du le chosen one ti mi te kha van chim than ta ka van du Israel che chosen one an se chosen ti mi chu athim min ha mi phun an se asana ten an ni kha an ding thlei more righteous an sama justice an sama asilowa Jesus Christ azum tu takkat an sama an sa thlailo mo ma hi ta chun na ka ban laksin Hosea ke prophet ase e Hosea kong ha ken ta chun na ban lak ta ning late Hosea ke prophet asale pathian ni khen thlo hlang nu bak khi thit ding in khen zai kan ti lai afiel kha tika kha thlo hlang nu thit a thit tik a khan zai da city chun fa avan nei e a fa min man a khen ma he cho zai kan tila kami phun ka fa asalo ti mi khemo ma ke min sak ding in chu ko chun fa pakhat anei e mercy zang fa nak ti mi mo khata khan min ka pathian ni khan apek tar thlo ma zaitin da Israel mi phun he pathian thim ko na te in pathian thim mi si nak chosen ti mi te aba pit nak te ka van highlight du mi cho pathian thim na pathian an hal mo asana ten pathian an hal ko bu khan an kal tak lang mang ma kha sual nak vial te lak a sual big mi ti pathian ne che mi se pathian ang hal lo mi na ke chu an bang hal lo na ten pathian ang hal ko na te in pathian ne miracle kharu har jong atu piak lang mang ko na mo pathian a ti jong an thei ko na bu in pathian an kal ta ke idolatry le ya an pial than lang mi kha pathian dang an biak than lang mang mi kha ma kha pathian ni sual de wa che mi se chu cha chan sual vial te laka sual ti mi che bible cha chunga khan ma thai chung luk chung te po jong alang tar e blasphemy ti mi mo tharau sual phot kha sual vial te laka suala che bik mi kha se chimdu mi chu amaru cha pathian ka thai ko tung mo na te in adong na ka pathian ka kal tak lang mang ma kha Bible ni khan avan lang tar du mi kha se Israel mi pol kha chosen mi se Hosea chana khan chan Israel mi phun kha alang tar Israel mi phun kha zaithuk in da an sual ti mi kha thlol hang nu ni chon pasal anei ko na ten apasal kha kal dak kan ai va thlol hang lang mang chu ti ka pathian ni angai thiam nak na kha afa se na kan mercy tin kan min asak chon anuwa khan pathian ni khan a hi chu ka fa nan sati lo tin mo a hlot na kha a fa mi na khan avan lang tar ma cha Israel mi phun kha a fa si na kan a hlot na tha le sel avatlak tar na mo Assyria sel te pol Babylon sel te pol avatlak tar na kha ma kha Hosea a fa min in khan alang tar ko cho kha a picture kha kan zo sia chon a hlan liu Israel dir phun kha se nihin mi chana chon Bible ni Israel mi cha thla chamo Israel mi phun cha thla chamo Israel mi cha diru stand with Israel ati kha tika khan Israel mi pol hi khri fa an si ruanga ti kha sal hello nihin mi chan tiang zongan Israel mi pol he hlo hlang ban tu kan an sepeng pathian ne thim ko na asana te in ju mi phun pol cha pathian aroi tu an se Jesu Christ kha vailam ta u ti in athat tu an se athat tu minung cho zaikan tila rom ral ka pol khan se sana ten thin lung la kharu anak in ai rak thok nak ai sem nak athat tu tak tak cho ju mi phun pol khan se ma kha ba pi mi appoint mo rom ral ka pon an tha na ti men khan adi lo Bible tu bi amaru kha thin lung tak na ai sem nak cha ju mi phun pol an se chu ronga chon ni chana esta chana khan chon haman ni khan ju mi phun pol kha tha tim na an chi hlau ati adu na
asana te in estani arkhap na kan tilai cho aluan chemi history World War II tuambia kanrak ro lewa khan kawan langtar thana sia chon Hitler ni hen jumi phun pole a hut tuk na mi phun dang na ni hen ve nam ti in kan ke nga kan hulin ang kan so ati mi cho jumi phun pol kha a hlei khunin kan a focus du mi na kha se jumi phun pol na kha a million in a tha na ti mi kha tamaya history kan hu mi na se kam khat le ya tamayin kan zo sin Hitler swel tuk tia kan ru ko mo asana ten kha ka jong kha Bible history in scholar pol ni point of view an van tu than te ka ma cha zai tin an hu ti sia chan chu hlana mo chu hlana hu ning cha o Israel mi phun pol he chu hlana Jesu Christ jong alai roi tu athat tu an se mo chu ruanga Jesu Christ ni ni tianga hen an chunga chesar na dan tat na atlun tar ruanga ni chana Israel mi phun a million in Hitler ni tha mi na jong ase ti mi kha an ruwa ma kha pathian dan tat nak ase ti ko se sual nak vial te laka zai tlunda pathian thei ko bu in pathian kal ta khati anun ti mi khamo sadam lakamora ke same sex ruanga an sual kan tila sual na ngan bi ka kan ru kho men an ni cho chikhatte mei phun atha na e chikhatte ase samasala Israel pol cho pathian an thei ko na buin khan idolatry a khan an pial langmang chutika Assyria sala an tang Babylon sala an tang mo atu ka van chim bantuk in khan a million in khan hitar zong ni khan avan tha than na kapol kha valai mit in chan Hitler aswal bak e mo jumi phun cha cha tha cho kan ti ko na asana ten kapol vial te kha pathian cha sarna an chung atlung mi ka rakse asana ten an huwa an van ru than mi cho o hi thil hi pathian ni hiti hin se ti a pathian a planning pe asi hi ti mi ka scholar pol ni khan jumi phun an swal tuk ruanga asalo foinak chon atu Israel mi phun 10 tribes jong ke king hlei kwa an chuak la an swal di mo asana ten kha jong ka an swal di mi kha an ma an va swal ko na ten kha jong ka van chim du mi chon Solomon chanin kan kha nangma na te fa chanin chon Israel he ka 10 mi ka 10 lai ti abiakam ahlin nak ding cha khan kha Israel king po jong kha an thin lunga an swal nak kha avan sa ko cho la kha po jong kha pathian ai tin na ase ti mi kha ram to ka kan karak chim chang mi se chu cha chen Hitler aswal nak te pol jong le Hitler ni jumi phun atha mi na po jong kha van ru a chon an swal nak kha ta kan pathian dan ta kha atung peng ti mi te khamo Bible scholar pol ni khan an van lang tar mi kha ase asana te in kan van fiam deuh ding mi cho jumi phun pol an swal ronga ti long khan dong lawen he pathian planning pe raksi he ti mi kha alang mi kha ase ti mi te kha van fiam tar ka van du mi ase chu cha chon kan ni mi phun jong he Israel long salong khan kan ni jong kha the chosen one kan sa chang Old Testament a Abraham te fa long kha the chosen one an se bantuk in khan kan ni jong zoom tu kan sitia zoom tu vial te kha the chosen one kan sa ve chang the chosen one jong khan ni hin ni sana Israel bantuk in khan Israel Old Testament se tilo in New Testament atu achang cho ma mi Israel po cha zoom tu in salo cho mo zoom tu cho an umve ko na ten khan atang pen chan Jesu Christ cho ni kham tu ase pathian fa ase tin cho an zoom lo cho tu ni ni tianga remnant ka che pen ko cho ve ban to ni ni chana zoom tu kan ni jong he pathian ni thim mi kan se asana te in Hosea ni hlo hlang nu achit e Hosea cho atling mi pathian dir hun kha se anu pi cho kan ma bantuk valai mi kha kan se thim mi cho kan se achit mi menung cho kan se asana te in Hosea anu pi bantun khan hlo hlang kan batun lang mang hi valai a hen pathian du nak tu alo in kan ma valai du nak a khan kan kir than lang mang mo ma kha Hosea ni Israel mi phun ata chut na e ni na Israel achang cho ma mi picture he di Israel cha diru Israel cha tha chamu lang mang mi ke ma ke ni chana kan ma kan man thak kha avan save than chang ti mi te khamo kan avan fian dinga khan van chim ka du kan ni jong he pathian ni thim chu ma mi kan si lewa hen hlo hlang bantuk in kin ai hlo hlang than lang mang mi kan se kan tling lo asana ten valai chunga thim mi kan se mo chu ve bantuk kan Israel chu the chosen one asirunga khan an tlam tling lo Jesu Christ cho an zoom lo mo asana te khan Israel kha
dir kap lang mang ding khan Bible ni khan ang kan feel mi kha sa le hi ka hen Iran cho Iran le Israel cho ui le me he bantuk en mo Iran mi en sa le Israel cho US Germany France Canada ni andir kam Iran cho Russia China Syria ni mo andir kam ti mi kha kan ban thei peng mi kha sa le bikin Iran kong cho Ezekiel somthum le angan somthum le priat chunga khan van hu kho mi kha sa mo ma te kha man lang tar tha ka van du le ni ni chana hen pen nak ti mi kha kan zo asia khan chon ta ka pen nak ti mi kha Assyria chanin khan chumo tu tuan de zonga khan karak chim asana te khan tu ta na hen pen nak ti mi te kha fiang de an van chim sin apakhat na ka Assyria Empire ti mi Assyria Empire kha 900 and 612 BC ya ase le Assyria pen nak zong kha atlu chu kho chon Babylon pen nak avan chuak BC 600 and 500 kalaka mo avan chuak chon Persia kha avan chuak than Persia Empire chuak BC 550 and 330 BC kalaka chon atu Persia zong kha Persia ni khan Babylon kha atai le kha nu khan Jumi phunpol khan rakir chumo asanaten kha zong kha anaru lo leng in khan Alexander the Great ni khan atai than na avan tuk than na Alexander the Great je phun na jon Greek Macedonia ti mi kha ansa le chu kho chon kha kho khan Roman Empire ti mi kha 27 BC in khan 476 AD kal lak khan mo Roman Empire kha avan chuak than le adang kha pin leng le ya Empire afami te Bible ninga kan hu mi cho Egypt te pon mo chon Medes ti te pon chon Canaanite ti te pon ka se le Empire atua khan Empire panga kha Bible ninga angan bik kan hu mi se le ni ni chana valai chunga Empire angan bik mi cho US ram asa chang le ni zana tan zonga interview ka ban to na bia ka ban halpa na le Bible le in khan zai kan tila valai politic kha Bible in khan prophetic ning in khan kan chu lang mang kha her mi se Bible in khan atling lang mang cha khan mo chu cha chon tu zan cha zonga Bible in prophetic ning khan pan chu ka ban du mi cho US ram he ni hin mi chana chan athom bik ase Donald Trump ni chon neighborhood asami align thapol kha hlot tip na avan hlot thlo ma na American first ti kha a au pi asana ten Bible ningin atin na asamoti mi zong kha kan van zau chi a haw American zong atluk lai na kong kha Bible cha chunga khen Revelation a khen alang nak tampi mu pi kong he alang tar mi mu tampi chupol cha her sia chung kan chim than te lai sana ten kha kong ka cho karu mi cho Revelation kong a thei fiang de mi pastor evangelic ti mi zonga han an ma le an kalpi mi line ti tika khan Revelation kong han a hoda kan mi phun chungan expert de asi ti mi kha atu ke kavan rot pa chu ma le Revelation kong de expert de asan mi tu ke hi kong hen pe paran khen chan sia chon fiang de in khan beru na kha van nei kha kai van zoom te lai atu tan cho atlang pi de in khan Iran kong tu kha van focus kadu mi ase le Iran kong ti tika Iran kong asia chon zaitin da atua chosen one ti mi he kan ban Israel a thim min ha bandon kan ni zong he zaitin da thim kan sita kan tling thaimo ti mi khamo ma te khaban fian tar kadu chon sual nak ti mi te khaban fian tar kadu sual nak ti zonga city panga ro na kong kachim chon Sodom and Gomorrah kong kachim Judah le Israel an sual na kong kachim Judah Israel cho 10 tribe an se an tlaudi Judah zong cho pathian a thim mi phun an se David lion Judah an se Judah an khan Jesu Christ ka chuak chu cha chon Judah cha lion of king ti mi min ke aken na ase Israel ni lion of king ti mi min akeng lo mo kan fian nak ding cha Jesu Christ cha king of king ase cha chu cha chon Judah of king ti mi zong ke Bible cha chunga avan lak na kha aswal lam ti kha ti mi ti kha van chim ka do hi ka zon ten van ten ka du mi cha tuan de ka chim mi chunga ngai chi mi ni nan van kan van pe zu khonak ding cha Assyrian ni khan Israel kha atuk northern part khamo 10 tribe kha atuk i alak di ami phun a hlau di na Judah zong kha kumkul arok hunga khan avan tuk than ve e samhan se lo kha zong kha Bible cha
Bible cha chunga khan prophetic arak tu chemi long te ase asana ten prophetic atu ninga samasala Jerusalem cho an la kholai lo timi jong kha achim chemi long te ase Assyria ni khan ke pathian azumi mi phun ha mo ti bantuk in khan kha kan tuk chang hala kan tei chang hala ti bantuk in khan ne so nak phun phai khen tlang an ban aw ho kan tilai cho asana te in khaleu chana khan menesa khan pathian leya khan ar kir than kan tilai cho alung ai thleng than kan tilai cho khatika khan temporary repentant lo se ngai chi nak te kha avan nei tika khan Jerusalem kha cho an la kho than lo khate khan Assyria ral ka pol kha an kir than Bible ning chan pathian ni struck na atuk na khatika khan Jerusalem khopi ka cho an la kho than lo ti mi kha kan dan mu na ten adong na ka ve bab an sual tuk ruanga khan Babylon ni khan an ban tuk than an lak than ze ruanga ti mene sa sual tuk no than pa chong ni hin Bible ni alang tar mi cho a ho siang parhang sadda ti cho alang tar lo na te in an fa la right hoina ka khan mo an tu na ti mi kha Bible ni alang tar mi se chu kho chon Judah lai ka pa han kan zo sia khan chon ahab salo ahab aswal ngai mi kan ti mi kha Israel lai siang parhang se atu hi ahad ni hen se mene sa ni se an fa le bak kha right hoina ka an tu na cho pathian thim mi phun an se cho pathian ni hen minung hrim he right hoina ding cha prohibit akham mi ase ma cha Bible cha chunga ka van ching ti lo Leviticus chunga ma se alang tar chang mi kha se mo ma cha ahad siang parang pa le menisa ni hin right hoina an fa le bak an tu na ze ronga ti cha menisa chana asia khan chon aram ti mi ram ni khan an ban tuk nga te khan athin phang chang tika khan Assyria pol ni ang kan dir kap na se ti thin lu in khan political view in khan mo achon tika khan chon mi phundang asami ramdang asami nhani khan chon anni ni khan right hoina ka phun an tua chon mi phundang nhani right hoina an tu ning system cho pathian tam deuh kan biak asia chon bom nak tam deuh kan hu lai bom nak kha aphun zong an ara de ngamo ti mi ru chan na khan nei chu ronga pathian aphun khan biak nak asa cho la mane sa zong ni khan aiban ru chang mi cho Assyria chang prang panin ka bom se ti mi kha adu pakhat chon athin lunga khan doubt anei chang pathian long he tei tu tak ase ti mi kha doubt anei chang pathian tam deuh ka biak si a chon bom nak tam deuh ka nei khomen ti mi kha aro ti ka khan ramdang hani biak nak an tu mi minung right hoina asami kha men sa zong ni khan avan tu ave chang afa ba kha right hoina atwa chu cha chan sual nak ngan tak mo a hat le men sa ni hen sual nak an tu chu cha chon pathian ni hen bab Judah mo southern part asami kingdom kha Babylon sala khan akut than nak na kha se chu cha chon sual nak ti mi a hen zaigan tilai sexual sual nak timi te pozong sual to kauti ka chimgadu asana ten Bible ni zaida sual nak a achia ti mi cho pathian athei ko chang na ten pathian jong ti athei ko chang na te khan kha thei ko chang na ro bu in khan pathian kal ta kan adang va biak kha pathian adu lo de mi sual na ka achia chon pakhat kan van fian ding mi cho pathian David siang parhang ni phol hot nak avan nei tika ral kap zai zada kanai ti mi kha aral boy pa kha van rel to melu van rel to ti mi pride ti mi thin lung avan nei tika pathian ni choice pathum apek mo rai tun nak mok tun tal lai ral tuk nak mok tun tal lai asilo mang tam da ati tika khan David ni ai thim mi cho rai kha ai thim cho zai ruanga ti sun David jong cho athim nak cho ral tuk asia chun akum kumin achang kho akum kumin an tem tur kho mang tam asia chun mang tam jong akum kumin an tem tur kho rai chu black timi rai chu chikhat te atlak tal le minung ka an thi le rai chu chikhat ten alo chol cho chu ronga chun sadam la kamora te pol na jong the pathian ni mai na tha na no a chan asia chun tilet in valley chung vil te atol di chikhat te ase David ni ai thim mi cho chikhat te ase mi rai kha ai thim cho chu cha chan sual nak shem nak ti mi a hen chan sau pi shem nak kha afak de ti mi kha Bible ni fian tar cha chu ronga chan Israel mi pol he pathian ni athim mi phun an sakona arshem haning afak khun cho Assyria sala atan tar akum kumin mo Babylon sana han akum kumin atan tar ha chupina atu kan chimman tukin Hitler zong ni hen a million in hen
a thari oi na jo shem nak an tuar tuk jo khi swal nak asami athai chi a consequences ke chikhat pe rai le tillian le mai I tha mi na kan a fak de mi tur nak a fak de mi asa jo ma cho Israel mi phun chunga khan pathian ni a hlun tar Israel mi phun ka van ti tika khan ta ka Israel mi phun ka van ti le lai mi ni kan ifian cham nin ka van chim mi se atoi nak ten hi ka zon ka van chim ta lai Israel Judah Jew ti mi pol ke ani dan nak mo pathian ni Abraham cho athim le nak khua in khan kal tak van si tika khan kha te khan zup nak ken akal tak ti mi kha ma kha an ma Jew Hebrew hol in khan mo ma kha kal zup nak an kal tak ti mi mel chu na ding cha khan Jew ti mi ke min pek mi na kha se Old Testament ninga mo chu cha chen khaka Old Testament chung te I arak semi Abraham ni zup nak an arak kal tak chung mi phun kha Jew tia au an se Jacob chan avan phan le Jacob cho van mi he ne pai kha te ka khan van mi he ne pai le pathian bak ni Jacob kha Israel ti a thlen chimdu mi chu Israel ti avan thlen mi chu kha mi phun pha te kha Abraham te pha ti min long khan se ti long khan pathian ni ram ngei pakhat le mi phun pakhata saradu na runga khan Israel tin khan min kha pek mi kha se Israel ti mi cho ram min national min kha ban sa chang ma kha an ram asalo mi kan an ram ka pathian ni apek na chamo refugee an sa ve cho ning changlo in khan mi ram danga an valut ve vate ko se illegal an sa ve cho khapol via te ka bes how de kan zailo sen atu US borok an kan chimsen illegal pol kan timin kan bes how de kan chim ding tampi Israel mi po jong kha illegal an sa ve cho asala ten pathian ni nation country mo pakhat nei ding la nation pakhat siding khan Jew timin khan Israel timin a thlen na ma kha chet pani na apathum na ka Judah le Israel ti kha navan chen mo Judah le Israel ti mi anavan chen nu khan Judah mi phun Jewish tin khan au khan man se chu cha chen Bible cha khan ning chang ten kan zo asia chen Jesus Christ kha vailam ta u ti a au tu na kha khaka zon Bible chang kan zo sia chen Jew tin khen Bible cha chong han kan hu lai chen Hitler ni tha min ha jong khe Jew mi phun tin khen vai ke kan hu lai ma kha toy na khan ban sa ko se Jew le Judah mi phun le Israel ti mi Bible changa avan kal ning dan te kha hlompa te Israel tin kan ban chim lang mang ko cha khan ma te kha ai then ning dan te kha kavan thil fi adu mi kha se le Donald Trump kong hen kan ban kal ta lai mo Donald Trump kong a hen ka hen analyze kan tha te in hen kavan tu mi hi ka zona hen kan ban zo asia chon lai mi ni kan zo mi cha Donald Trump chu pathian ni thim mi kan ti mo hi ka zona hen Donald Trump abie he kan ngai asia chon Donald Trump ni hen 2011 na biarak a Twitter a Facebook a official atar mi chu ta ka apakhat na ka in order to get elected Barack Obama will start a war with Iran ati cha election a khan ke thim mi si du ruang men a khan mo thim mi anga nak ding cha khan Iran ke avatuk te lai ati cha 2012 la avan deal than mi cha Barack Obama will attack Iran in order to get re-elected ati cha re-elected asina dang Iran atuk te lai ati cha chimdu mi chen hin mi chana Iran cha amani atuk cha 2013 article mi cha I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face mai amhu na hading cha khan mo mit mai amhu na hading cha khan some point zait mo phun phai da Iran he atuk te lai ti mi kha political attack in khan camping attack in khan arak tu anak ka sa cha 2013 na avan chimthan me cha remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability negotiate properly not skill ati cha Iran he negotiate na ding cha hen a leadership athat lo ronga mo leadership athiam lo ronga apui thin lo ronga hen ta ka hi ka zona chimdu mi cha a leadership apui thin lo ronga mo manage athiam lo ronga Iran ke atuk te lai ti mi ka chim mi sa kavan chimdu mi cha lai mi kan concept ba hen nihin mi cha long kha thil kha kan zo tik a Iran kha atuk assistant President Trump cha apa bak mo pasal bak pathian ni thim mi se Iran cha pathian mi phun an salo
se tan phun se US cha pathian thim mi phun kan se ti ban tok view khan zoom to kan si ronga zoom to view in kan zau ko na te khan kan zau ning dan kha adik madik lo ti mi khamo van analyze van to than ka du mi cha President Trump zong ni nai ngai ji arak pem lo ti mi khe kai mani chen karu aning dan ase President Trump nin afram ma thoka chen elected nga nak ding Iran tuk ai team lai mo nik leadership atlin athiam lo ruang a Iran ke atuk te lai mo mit mai tha du ruang a Iran ke atuk te lai ti ban tuk in khan arak soi arwang cho President Trump cho ral tuk adu lo cho peace ka adu mi se cho maka ka a first standpoint ase President Trump adir mun chulhana dir mun mo ral tuk adu lo peace adu mi a au pi mi pa se chu ruanga Iran he Obama ni chen atuk te lai ti lamam mi ka se peace adu ral tuk nak adu lo ti mi kha kan fian ma sa ta ha President Trump ni au pi mi khamo chulhana anhuwa vai aloko amoto bando ai tar mi cho peace through strength ti mi kha ai vantar thajang in mo deina kan salai ti mi kha ai vantar asanna te id arak ru ning hi ka hin Obama arak dau ning dan te pazo te khan Iran jong khatuk adu lo ni ka cha valai chung ahom man tuk adu lo North Korea jong Russia jong mo ahom man tuk adu lo Ukraine le Russia an tuk jong adu lo deina kha adu mi pa ase cho President Trump alung put ning takti in chen mo asana te in kam khat kan chim sia chen pathian ni valai chan dong nak ding he nai chin lang mon aplen ning atlin tar mi asang ha mo ti mi lai ka ban kan ru se chen ni ni chana Iran atuk tika ve a political strategy kha ai thleng chang a viewpoint kha ai thleng ma kha lai mini khan ashram ma thok aru aning la atu I a kal ning kha kan pe ton lo sia khan chen kan je phundang pin kan ro kho Iran atuk la pasal bakti men long khan mun hindir mun khan kan ro kho mi ka sa le chim du mi chu thana president a standpoint le adir mun la alung put kha zaida asiti mi kan fian masata ha ni chana chan ama ni Obama bi arak tuk nak mi kha ma kha ama ni khan Iran kha tuk chang cha le pakhat hi Bible atin na jong asa khau pakhat apan hi na ka President Obama Trump ni hen national interest ti mi he arak ifiang lo ti mi ke alang ni chana chan ai fiang ban te ko se ai van fiang tika kha national interest ai fiang tika zaitin da ve Iran ram in all pol ka nga ala le mo karam cha athat lai ti mi kha national interest point of view in khan 1 point te in kan van chim asia chun national interest dir mon in mo khate kha van lak asia chun kha te ka Iran kha van tuk mi ka sa chang US cha safety na pakhat chon interest pakhat chu kho chon kam khat le ama ni chon pathian kadot pathian kadu ati ko lai na te khan avel he jong asa ko lai asana te khan pathian ni kam khat le in khan ama ni aru ning phak lo ning in khan mo arak man kho na kha ase khoti tu khin keimani khan jan kam ning kachon ning ka se future biblical prophetic ning in khan mo chu cha chan ni chana hen President Trump ni Iran atuk tika hen jaikan tila Bible cha thai tuk la pathian a thai tuk ruanga salawin khan ama ni ai thai lo ningen Bible cha thlin na ding tu a hen pathian ni khan President Trump achan avan si he khan ai ton khan man mi ka sakho chove bantuken Iran jong he tuan deu ka chim bantuken khan pathian ni aman chiam pathian ni Iran ram chung hen valai chunga umbal lo mi revival atlun tar te nak ding khri fa tampi ani chu te nak ka ding kha Bible ni prophetic atu che mi ka se Iran he an tuklai asana ten pathian ni hi US le Israel te polan to kan thazan kan tei an ti nak halo pathian hi a hoda ka si ti mi an thai nak ha ding cha valai the whole nation ni an thai nak ha ding cha intervene kai van tu te lai kai van ten te lai ati chutika lin hit nak fak pi ka chu tar te lai e thisen fak pi ka chu tar te lai ati mi ka se chu kam khat la ya US Israel le ni kaima ka thazang mo ti mi proud nak thin lo an nei nak halo pakhat chon vai zoom lo tu kan ti min ha jong ha pathian ni chulhana ka chim bantuk in khan pathian ne zoom tu min han hek sak nang ha ding cha khan agent na arak man nak na kha Bible cha kan fian nak ding cha mo agent arak man nak ding cha kha se Israel chun hi ni a chu jan wan an sakau asana ten Israel nak man in hen Iran he zoom tu tam dewa ni zoom tu tam pi Iran an hinnak a let in
an van chuak te lai mi ka bible ni prophetic atu chem mi se Israel a chosen mi nak man in khan khri fa ane chu de te lai Israel che chosen one bantuk in khan avan thim mi se phundan kan chim sen hlo hlang bantuk pathian chu atling mi se ang kan thit nupi cha sanatan hlo hlang bantuk in lang mang mi ase akal tak lang mang mi asanatan a hlo helo nupi cha thit che mi ka se kha bible o tu ning dan mo ma te kha avan se le ma chu ni hin ni dir hun a avan chang chu ma mi valai chung thil kha se le tu jan chana hen he ka hen kan nu pan pathian bia ru pan van chim ka du mi chu khri fa mi na ne kan ru atika zoom lo tu mi na kha pathian ni ultimate in adi dong tiang in adau na tia kan ru lo ding mi kha ma kha abapi pathian ni agent cha ban tu kan man na zoom tu na kan zoom na affect na ha ding cha pakhat chen khami na pol jong ni khan adong na ka chen pathian hi ahoda asi ti mi an van thai na ha ding cha khan avan sar pathian hi ahoda asi ti mi thai na ha ding cha chen afak tuk mi idau nak ma afak tuk mi nek sak nak tluk nak har nak ti mi kha achu hau chmo kha achu alowa kan chen kan ma chu mani har nak tak kan ton lo sin vai kan ma minung du nak an kan kior than lamang chu chu cha chen valai pi ni pathian a thai na ha ding cha hen pathian a thim mi phun le pathian ni kam khat le ya pathian adau tu te ko se kha pan hi kha pm phet in khan arak hrim ka hawe chu pathian a planning ase e chu a planning chu pathian he a hoda ka si ti mi valai pi ni an thai di na ha ding cha ti mi kha pathian planning ase ma chu a planning kan van thai na ha ding cha khan bible a concept la context kha a shramma thokan adong tiang zoom tu na ne kan thai fian deuh na ha ding cha te khan ma chu tu zan chana hen kan pathian bi ru pa ban tu kan khan future revelation kong kha van chim van rel kan du mi ase midang he bi ru asalo la nangma tu hal ko ning zaida na fian deuh mi tala umma ka fian deuh mi chim okete ka chu cha chan listening ti mi he abapi tuk ti mi ka se listening zonga hen phun thum bechim ning zonga hen se phun thum ethos pathos logos ti mi in mo bechim ning zonga hen phun thum ma chu ka chim thauton bia kan chim ti ka zaitin da kan chim la han chen bia kan chim ti ka zai system da kan chim ti ke kan thai fiang min lai lo chu cha chen system dan ke kan fian ke haw ka ti lamang mi kha se la atu he listening na tu ning dan he active listening ti mi na listen lo ti nak sa he asia chan ma kha khatu jana van chim kan du mi se conclusion na summarize ka van to than talai swal nak laka hen same sex marriage te pol he swal nak ngan bi ka salo ti mi kan thai fian haw swal nak a pathian ne adu lo cham mi cho ama thai chang ko na bu in ama nol bia ngai lo in ma du in valaya kir than lang mang he pathian ne adu lo cham mi le ama tharau soi in hu chit he adu lo cham mi se bible chan in chon tharau soi kha adu lo sanaten the whole picture bible kan zautika chesar nak dan tak nak apek naning kha result consequences aphi kan hu mi cho atu ka chim bantuk en khan pathian hal ko na bun kir tak lang mang kha pathian ni swal vial te laka dan tak nak ngan bi ka achhe mi se ti mi kha banchim ka du chen chosen one ti mi Israel min hai ni chana thim na naten Israel min ha thim na ti ka ni cha chin mi phun ne Israel cha pathian ni thim mi si cha tin kan dir kam la te an ni che zoom tu an se tin kan ro lo ding kha kan e fian ding kha ba pi pathian ni remnant cha achhe min han zoom tu an sal hello ni chana za mo ani cha Jesu Christ aroi tu phun dangchan juda I script banton kan aroi tu athat tu an save cha ju mi phun cha pathian lungfa nak ngan pi ape tu mi phun an se cha athim mi phun an se adot tuk na adot mi phun ni lungfa nak ngan pi an pek a chosen one an se ni chana kha Old Testament long kan still New Testament in Israel mi phun a picture kha kan ni thim mi phun vial te kan verses than chang chosen one kan se chang adot tuk mi phun kan se adot tuk mi minung ni khan pathian kan kal tak than lang mi kha pathian anghal lo I asul mi nak en khan sul na atu mi nak en khan a thei ko na ten sul na atu lang mang mi kha ma ni khan pathian athin lung kan pha tar deu chutika pathian ni dan tak tak kan chung a hlun tar deu mo chu sul nak a khan sul nak ngan deu ase
dan tak nak ngan deu ase chon pathian ni chana athim mi Israel mi phun zoom tu mi phun hala pathian anghal ri lo mi na kalaka khan kan ban thei fian ding chu pathian in a ho pau adot di na kham di adu na an ni chon valai pi he mercy zang fa nak thin lung la lung sau nak thin lungan ang ha na zeiti ka da an ki lai ti mi kha ang kan ha chiu mi ase chu cha jan zoom tu kan sitika zoom lo tu kha ve entai in mo bena bia pumpak in kan nang zoom lo tu na sironga same sex marriage atu min sironga na ke ronga tin pumpak ke sa jong khaw atu batu kan iran te po middle ite po zoom lo tu an sirong an ne cha zoom lo tu an sala an tuk na an thi jong apoi lo ti bantuk an khan ru na thin lu long kan nei khaw saman sala khapol vial te kha pathian ni adot mi minung an sadi khapol vial te kha zeitika da ang ka thai chan te lai ti mi kha pathian ai bo peng mi ase la khapol minung kha khri fa anevan chan te lai ding mi kha bible cha chunga chan predict prophetic atu che mi kha ase ma chu khri fa min hani khan kan thei chung a tha a picture kamo the beginning to the end kha kan thei a haw chulo si chen vlei kan hu ning kha phundang pin asepeng assesswal lai ti mi te khamo ma te kha tu zana chu chu pai van highlight in khan ka hen kan nu pa en pathian bia ru pa bible sining van ifian de na din cha khan kan thin lung chung mi te kha sharing kan ban to mi ase angai tu nandi lok chunga kan lom pathian ni khal fian nak in pe chin ve ko na sa kan chimre mi pathian ni thachona kan pe ko sa